Pozdrav ljudi, Goran PC ovdje i danas ću vam pokazati kako da ubrzate vaš pretraživač. Znači ja koristim Google Chrome i stvarno ne znam da li radi na drugim pretraživačima, pa bi vam preporučio ovaj pretraživač jer ga većinom svi koriste i to isto ujedno je meni najdraži pretraživač jer je jako brz. Znači kako ga ubrzati? Uđite u vaš Google pretraživač. Da, možete ga i ubrzati ako imate program CCleaner, ako nemate, znači možete ga skinuti i ne morate. Evo samo malo, ja ću pauzirati, evo, ja snimam pa evo ga, znači otići ćete na Chrome History, znači na povijest. Kako odete tu? Znači imate u ovom ćošku tu 3 crtice, znači u desnom ćošku 3 crtice, spustite dole i tu imate povijest. Znači stisnete na povijest, jednostavno će vam otići ovdje ili jednostavno napišite ovaj URL ili odete tu na prazno, onda stisnete CTRL+H i onda kad vam ode tu, znači idete obriši podatke pregledavanja. Znači ja imam evo samo ovo, ali bilo bi super da ovo radite svaki tjedan jedan put, a možete i svaki dan jedan put. Znači kad upalite računalo, odete ovdje, obrišete i jednostavno idete. Znači od strane sljedeće stavke iz, znači koliko dugo niste ga obrisali, toliko naredite. Evo ja nisam sat vremena zato što sam danas sa onim CCleanerom očistio sve. Znači ovo će vam odmah biti označeno i to ne morate. Znači lince za sadržaje, podaci hostiranih aplikacija, automatski i dobro. Znači zaporke nikako nemojte označivati, ali slučajno ako na Facebooku vam neće zapamtiti lozinku i tako. I onda idete brisanje podataka o pregledavanju. I ako niste jako dugo ovo, trebat će vam jako dugo, znači ako niste dugo brisali, ali evo meni se obrisalo odmah, znači zato što sam odmah kad sam upalio uključio CCleaner. To je bilo to. Još nešto da vam pokažem ili dobro, to nije bitno. Znači ako ste se pitali kako da napravite početnu stranicu Google Chrome, postavljamo da pretraživanje koji će se otvoriti kod pretraživanja izvisno. Evo ovamo, to sve trebate staviti da Google Chrome. I meni nije Google Chrome. Lokacija zapravo, znači tu sve skoro možete podesiti ako nešto vam ne valjam. I to je to. Znači nadam se da ste naučili nešto novo i nakon ovoga bi vam trebao raditi, trebao bi vam pretraživati brže, ali mislim ne onako prebrzo, jer to vam isto i do interneta i do vašeg računala. Znači to bi bilo to, nadam se da ste naučili nešto novo. Ako se tutorial svidio, lajkujte ga, šerujte, komentirajte i naravno subscribe se na kanal za još ovakvih tutoriala. I lajkujte našu stranicu na Facebooku. Doviđenja ljudi, do sljedećeg tutoriala.